24 Gashyantare 2022 kugeza ku itariki 6 Ukwakira 2022, amezi 7 arashize ibihugu bibiri byo ku mugabane w'i Burayi bw'uburasirazuba, Ukraine n'Ubu Russia, byinjiye mu ntambara. Ni intambara yabonwaga na benshi ko Uburusiya buzayitsinda byoroshye kandi byihuse, nyamara kugeza ubu ntibirasobanuka neza nimba Uburusiya buzatahukana intsinzi nk'uko benshi bari babyiteze. Iyi ntambara ya Ukraine n'Ubu Russia imaze gufata indi ntera ku buryo aho bigeze bigaragara ko ari intambara igihugu cy'Uburusiya kirimo kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki kiganiro kuri General Knowledge Entertainment tugiye kugaruka ku gucikamo ibice mu mitekerereze y'abaturage batuye mu mpande z'isi, cyane cyane turagaruka ku bikorwa bitangiye kugaragara mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ibigo bishinzwe iperereza bifite akazi katoroshye ko gutahura abari ku butaka bw'iki gihugu bashishikajwe no guha amakuru Uburusiya, ndetse n'ubundi bufasha abo bita ko bwafasha kwivuna umwanzi ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tunarabagezaho intekerezo z'umugabane wa Afurika kuri iki kibazo cy'intambara ishobora gukoreshwamo intwaro za kirimbuzi. Iyi ni General Knowledge Entertainment, njye nkaba ndi Rick. Ntimwibagirwe gukora subscribe. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru cy'abanyamerika The New York Times, igisirikare cy'igihugu cya Ukraine gikomeje kwigarurira tumwe mu duce twarafashwe n'igihugu cy'Uburusiya. Ugufatwa mu tumwe mu duce twarigaruriwe na leta y'Uburusiya ni igihombo ku bashyigikiye leta ya Moscow, yaba muri iki gihugu cy'Uburusiya ndetse no mu bindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ibigo bishinzwe ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika biriho birakora cyane bigamije gutahura imigambi ishobora gucurwa n'abashyigikiye intekerezo za Moscow, aho bashobora kuyiha amabanga n'ibindi nkenerwa mu gutsinda intambara irimo kubera muri Ukraine. Ku itariki ya 9 z'ukwa 9 nibwo binyuze mu bikorwa by'ubutasi bw'ikigo gishinzwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI, ishami rishinzwe kurwanya intasi zitanga amabanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hatahuwe umuganga Dr. Anna Gabrielian n'uwitwa Jamie Lee Henry wari umusirikare mu gisirikare cya Amerika, baregwa kuba bari kugerageza guha Uburusiya amakuru y'ibanga yagombaga gufasha Uburusiya mu bikorwa byabwo. Uyu Gabrielian yandikiye kuri email na telefone ibiro bya ambasade y'Uburusiya muri Amerika ko we n'umugore we bashaka kuyikorera ku bushake nyuma y'uko Uburusiya buteye Ukraine. Uyu Gabrielian asanzwe ari inzobere mu buvuzi bujyanye no gutera ibinya mu bitaro bya John Hopkins, kandi azi kuvuga neza Icyongereza n'Ikirusiya. Yanakomeje kugaragaza kuri Twitter ye ko adashyigikiye politike ya Amerika muri Ukraine. Umushinjacyaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yareze aba bombi bashakanye ibyaha bikomeye cyane birimo gutanga amakuru ku Burusiya mu kubufasha mu ntambara burimo kurwana muri Ukraine. Bashobora gukatirwa igifungo cy'imyaka myinshi nibaramuka bahamwe n'iki cyaha. Gabrielian n'umufasha we bavuga ko batigeze bishimira ko Amerika yateza intambara mu kindi gihugu ibinyujije mu guhohotera ubusugire bw'ibindi bihugu. Ibi byabaye mu gihe kandi n'Uburusiya butangaza ko bugenda bufata Abarusiya bushinja kuba intasi z'Abanyamerika. Nubwo bigaragara ko Ukraine ariyo iri kurwana n'Uburusiya muri iyi ntambara, abasesenguzi benshi ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye ku isi bemeza ko ari Amerika ihanganye n'Uburusiya. Amerika n'ibihugu byo mu Burayi byibumbiye mu muryango w'ubutabarane witwa NATO byakomeje gufasha igisirikare cya Ukraine kuva iyi ntambara yatangira mu kwezi kwa 2 muri uyu mwaka. Igisirikare cya Ukraine gifashwa cyane n'ibihugu by'i Burayi ndetse na Amerika mu kubona intwaro zigezweho zo guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya, amakuru y'ubutasi ndetse n'imyitozo ya gisirikare, harimo n'iyo kwiga gukoresha izo ntwaro. Kuri ubu kandi abahanga mu bya gisirikare bakomeje gukurikirana iriya ntambara kuva yatangira, bahamya neza ko hari abasirikare kabuhariwe barenga 100,000 bavuye muri Amerika no mu Burayi bwose, bakaba bari ku rugamba hamwe n'ingabo za Ukraine mu kurwanya Uburusiya. Ikindi kintu gikomeye muri iyi ntambara cyerekana ko Amerika iri mu ntambara n'Uburusiya ibinyujije mu gihugu cya Ukraine
nuko ku ikubitiro y'iyi ntambara Amerika yihutiye gushyira igitutu ku bihugu by'i Burayi kugira ngo biyifashe gufatira ibihano by'ubukungu Ubu Russia ndetse ikanaburizamo ibiganiro byose by'amahoro byashoboraga kuba hagati ya Ukraine n'Ubu Russia. Aha byumvikane neza ko Amerika yifuzaga ko Ubu Russia bwakomeza kurwana, bityo iyi ntambara ikabugabanyiriza imbaraga z'ubuhangange bwabwo. Amerika n'ibihugu by'i Burayi ndetse na bimwe byo muri Aziya byamaze kugaragaza ko bishyigikiye Ukraine mu ntambara irimo kurwana n'Ubu Russia. Ibi bihugu bikaba bigize igice kimwe, uretse igihugu cya Irani, Ubushinwa, Ubuhinde, Brazil na Afurika y'Epfo byibumbiye mu cyitwa BRICS. Ibihugu birasa naho biteye urujijo ku bijyanye no kuba byo byashyigikira Ubu Russia 100% mu bikorwa byose bwakora muri Ukraine. Gusa ibi ntibikuraho ko iki ari igice cya kabiri gishyigikiye Ubu Russia muri iriya ntambara. Muri iki gihe nubwo hari ubwoba ko Ubu Russia burimo gutsindwa ku rugamba, aho burimo kwamburwa ibice bya Ukraine bwari bwarigaruriye, bityo bukaba bushobora gukoresha ibitwaro bya kirimbuzi, hari n'ubwoba bw'uko hataramenyekana uruhande ibihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde n'ibindi byahereraho mu gihe intambara yaba ibaye y'isi yose. Ese Afurika yabihagaze he kuri iki kibazo cy'intambara irimo kubera mu gihugu cya Ukraine, cyane cyane mu gihe yaba ikoreshejwemo ibitwaro bya kirimbuzi? Muri iyi ntambara nta leta n'imwe yo muri Afurika yigeze igaragaza aho ihagaze, yaba ku ruhande rw'Ubu Russia cyangwa urwa Ukraine. Ese ni ukubera iki leta zo muri Afurika zahisemo kwinumira ku bijyanye n'iyi ntambara? Urebeye kure, iyi ntambara ahanini ishyamiranyije Ubu Russia n'igihugu cya Amerika gishyigikiwe n'inshuti zayo byibumbiye mu muryango wa OTAN. Ni umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare. Mu gihe umugabane wa Afurika wo kuri ubu no kuva kera ukaba ufitanye umubano n'izi mpande zombi zihanganye muri iyi ntambara, ushingiye ku mateka, inyungu, inkunga, ubutegetsi, ubucuruzi, ijambo ndetse n'ibindi. Mu buryo bugaragara, abategetsi b'ibihugu byinshi bya Afurika birinze kwamagana ibitero by'Ubu Russia kuri Ukraine cyangwa kwerura ko bayishyigikiye, bikagaragara ko bisa nkaho Afurika nta bushobozi ifite bwatuma igira ikivuga kuri iriya ntambara. Ibi bikaba biterwa nanone no kuba Afurika itihagije, yaba muri politike n'imitegekere, ubukungu, umutekano ndetse no mu bindi. Gihangayikishije Afurika n'ingaruka zikomeye iyi ntambara ishobora gukomeza kuyigiraho mu buryo bw'imibereho y'abaturage ya buri munsi, harimo ibura ry'ibiribwa ndetse n'ibikenerwa byose bikomoka kuri gaze na peterole. Umusesenguzi mu bya geopolitike bwana Christian Mala ukorera televiziyo i24 News yo muri Isiraheli aherutse kuvuga ko Afurika yakagombye guhangayikishwa cyane no kuba yahinduka isibaniro ry'ibihugu bikomeye mu gihe iriya ntambara yakoreshwamo ibitwaro bya kirimbuzi. Akagira inama abaperezida b'ibihugu bya Afurika ko bakagombye guterura bagasaba Ubu Russia guhagarika intambara burimo kurwanamo na Ukraine, ngo kubera ko ariyo ntwaro yonyine Afurika ifite mu kurwana uru rugamba rusa n'urureba buri wese kuri iyi si. Mwakoze gukurikirana iki kiganiro cyacu, tubifurije ibihe byiza.